Ka association yang i da berregister ga nadu usnem haka society act nadu usnem khat kendia spanya pausan wa da affiliate ila wa ka Meghalaya Football Association, Meghalaya Athletic Association, Meghalaya Basketball Association, Meghalaya Archery Association. Kita to kiwa daman affiliated iha ka state association te ka association yang i naman ska ga wi na ki association go pau bah ka state ko yang i hamtam hay to wa ka football ki athletics wa ki kenja sports ki bun ka district yang i man go pau hadin yang ka Shillong Sport Association ko man ko kli hak po ka state yang i kamte ka Jaintia District Sport Association da penmi ke Cibun kamta mi football player kiwa da penyo ya ka state ki yang i kamtam kiwa punku haki wabun ki tournament lani ki league kiwa ka Shillong Sport Association yo agi nagani ka district yang i man ki player kiwa pau haka state kamte ka district yang i penmi ka Cibun ki player kiwa lai sadu ki state level ba hadu ki national level da bun ki player ko mi nagani ka district yang i kamte ka association yang i nadu wasdang hadu kini kisnam the year pen pet yaki tournament ku pair kamtam hanga football da yo ai nadu ka super division ga first division second division third division kamju le under 19 under 16 under 14 under 12 iteto ki disiplin ki wa penman man kasnem kamju le da yaka athletics wa yaka basketball ka volleyball ka archery le katni de yo i uyele kamtam hanga athletic da bunsin wa mani ki champion haka Meghalaya mi kamju le ka association yang ni nadu sedang hadu kat ni de yo Cibun ki jingkela akawa de jing yarap yang ka sorkar kamju le ne jing yarap yang ki dong ki chnong ki dorbar chnong ki em po ka juai de yi ki ya pelang yu kan chau hadu wo yo i utit ya gani ka thau wo paman ya ka stadium ko nangkong hapo Jaintia wai wada inam i pertuji hau klawat kari yang te hai pertuj nam yang kiang nang ba stadium kamte dap di snya sorong na ka association yang i wada jingkre stem yang kinong chong chnong wa ka sorkar de yiu yo hadu kat ni kamaman kat ni han dang bun ki jing duna dang wakate da buni ijing mentoy kewada yoi na kani ke stadium kewada yoi na ka jing yarap ya krek lang yang ka chenong amte ka association yang i dajo ijing benta ka hoki bun ki benta ki tournament kam ke Borderloy trophy kam ke Governor Cup kam ju le wiki ki tournament kiwa ka association yang i dalai cimbenta kamte ka West Jaintia District Sport Association ni da penmi ga Cibun ki klur kamtam kam ka athletics de yo ai nami burom wa malan binal rembai uman long distance zona wi na kinong pet wa paunam bah na kan ka district yang i kamjo le demi kam ka habila tumi cela marso kendat banker lang momen kamju le demi sekiwi ki atlet ki wadara ye nami buram yang kat distrik yang i we wa kamju le tapi dei nyau surong wana ka distrik yang i de yo oro i ya ki national referees kamu roman yang sengkan kamju le de yo i international referee ka kong riyo lang dahar kawa depau nam hapo ka region ile wadi yo ka kam ka referee international referees. The West Jaintia hi the West Jaintia District Sport Association ni
tho go ki lat ki luti wa kaman u penku ya ka sport apo ka district dewan negeri kisnem sekwi kisnem de yo i penman ya ka ni ki tournament go pair like no hagini ki arsenem the man sket ko jing ko de dab dis nyawo kamtam ya ki chunong ki dalbar chunong walam mp mi penman ya ka ni ki tournament go pair de chimbenta yang pi ye upen pet leni upen ku ya ka sport apo ka district yo ni kamju le dab dis nyawo ya ki buru semen MG officer ki wana ko ki por sa ko ki por ya rap ki kentugi wi how MK ni ki haka association ki yomi te kamju le dab des nyangu ya ki official ki wana do kurim hadu ki wakat ni kamju le bun ki official kam tam ya u general secretary yang wakat ni bila man kit kia adu kata akawa na Jerusalem ye poi adu ani akan ni ja madan yang nambah stadium to na bor ki citamu wala citamu ya luti wi o poi adu kan ni ke por ko kat ni ko de yo I ko rap ha chu ke madan ko ye ke yong I adu ke outdoor adu ke indoor te klem melinda ye gikam kiwa ke stadium committee had po jing pelai yang disi menchua kamtan uma eskeleto uman wi niki pier kiwa ya luti wo yo ye ni stadium dap des nyang ma ye jing le bha yang pi le te dap des nyang ye boro kiwa dem kti kamtan ki dong ki chnat kiwa penman deki kenja function ubun jat yo penmi poisa ne bantau penyo ya kan ka stadium piong I Yulutia wo step man gawi daw em gi kon ro gyong I tu langba na gani ga station you represent ya ka ya mto dukat ya ka district ya ka state henre ya gari gyong I chabar wo wan ra gi hado kite ki level yong ka Olympics ha ka Commonwealth game kam ter yuluti le ne langba ki players football le yu ye chimbenta chado kini ki Premier League lani kita ki league yu paunam hapo ke perthai hi ro ko wi te kam dong ni sia thu ba I kam go station ngi phu le du phi ne liang yong I le ne liang yong nga kaung nong mi khmat kam jo le ne liang yong ko sarkar I em lang I chrup bu phi wo ye tho lat ki luti wa kamon unang pen ku cho I ya ka sport kham tam ne liang yong ko sarkar de yo phi dang hi kini ski ko de dep le ne pha the one that tho lat cho go common one ra cho I ya kini ki madan ki wo bhag yu miat lani ki rengkat kat kam gi international standard te kami ni wadep dang jo ye chong meeting le ne liang sport department le dang ye ong gi common tho lat yo one ra ye te kamadan ko wa kam ong tu ki rengkat dor ki international standard te dem ne te myo ide I ka thau ko biang ko miat hapo ka juai ki yong I ne ba mem de I ka te ka thau ko yu hado ka te ka wa ka jingpan gyong ki tanai te daw hadin nei te tadem te pen baj no gi tara gi ka hawai jer kam de tipi de yoi pi de sakib jan ni wadep the one chief minister em burom yong I the one bo yo foundation stone but kam jo lem to dukat foundation stone jan kam kaman kat ni la dalai pi chetai cha snong wai jer kam lai nar tiang pi de yo pi ka kam de man go lai pha chkhmat ka jingkre de man go lai chai the yoluti muslim kani kamadan le muslim de yo pendep dem te knang wagi kon ro yong I yo gi u practice dem te yo gi one le gi tournament gi pair one gi te gi events gi pair knang gi yo gi kon ro yong I te exposure yo gi te platform go yo gi chimbenta wa gi te gi wi to one gi players gi wa ne gi wi to one gi thau knang yo ye te real competition kam man hagat kadi gasni ko kat ni but kam jo le sarkar kada perkhat jengai bhago kham tam nei benta yong gi khon khna khanro kham tam nei benta gi players tadang dang ini wadep jan de benmo phi wane liang yong ka sarkar la de pass ko ya ka state sport policy ko wa nungkong do hapo ka state yong I wa common
wa ki players leni ki won ki kon rog yong i yo gi jing yarap ne ba dang kam mi por man chwa yoi ki won bon ki players yong i ki wa chke ba tang ye gi ukulut por dukat he ki kam sports ne ba ile em ko won ki jing yarap mem ko won ka assistance ne liang yong ko sarkar la ne mem ko te ko policy ko gi u yarap yaki tadang ini wadep kam da ong ip de pa ne liang yong ko sarkar de pas ko ne yaganiga state sports policy po gat state yong i te yuluti lang ba yong kini la chibon u yarap ko yagi kon ro yagi players kham tam hapo ka district hapo ka state yong i bro ko wi te kam ong ne kam phai chkini ka jingle kemen yong ni ka san house nem yong ka station kam ong nang ni wadep ne liang yong station churup wanga de la i thu gilat luti wa kamon wan rai ne ba lada ne mem pun yogi ne liang station tam wa em ga ching pengkre ne liang yoga station ko le go whole year ya ki competition gi pair knang wo showcase ya ki take achievement kam jo le e ka take u yo lat ki kon ro yong i ya chim banta de em ga ching pengkre ne ga liang yong ki te dem ne te the boy ga appointment wo chief minister yong i de ye chemi de pan yo i o ga presentation de e o de khanai o ye jing em kam hadin ne te da ong upai một nagaliang yong nga la daw yarabo kat wiye wala yong nga ta ka te sni mem ong mem kamidu yi churu por em gi member ta hadin ne te won de dem ne te mandya lai gi tanga bodin nong local level bodin nu wanga ne ta hadin mandalai gi tanga hadin kat tu kat ni sni limi biang o lai pen kan mo biang o ngasar ne ba ka kani ka celebration yong ki to muslim de sedang go te ne te daw kwa au request ya phi wo heju por le khana kat won ye phi wirap na galiang yong phi te deb ne te de knang ne benta wo yo pen lai baj pelai renti ya kani ka celebration yo po ga district yong i te ne liang yong o hai ti por deb kamidu deb ong le wa ne liang yong o yarap kam khasan lak tengka ne benta kani ka celebration yong ka diga WJDSA yong i hapo ga district te ka te deb de man go lai chkhmat te deb direct ki i le wa deb ong gi daw pha gi lang ba yong DC ya ga check ko wo yo gi phi ga te ka jingyarap te he jo ipor le na ka por churup o ma komen ni de jo wanu na ka por wo pan sniaw ne bentai jing em kam yong ga ni ga madan ne benta kam jo ki member na do working president ki member yong ga WJDSA de jo pan kon mo gi de jo khana gi le ye jing em kam na ka por he jing to wa ka ni ga madan te deb ne te ne liang yong nga la de jo boi de jo ya klami chaita de jo bo deni tang wasi bha ai hagni ga snem ne bha ne jing daw yong jing wan yong ga pandemic te ne te daw sa kut no woro ne bha tip bai pi financially chibon chak ta ga state wat ga ri kleni ga parthai te ne te daw dang sa kut wat kat te la dang yele i bo den te dang gini gisni wedep na liang ma komen da wanu che ni dang wanu changa tong de ma yo saram ba he te hapo madan yong em mi tang ye ka thau mi lai le ku yo bit yo biang te ne te daw ne liang yong rotary de jing ye kre lang em jing mudi wo pen chna ya kani ka toilet kani ka thau lai mi lai ku wa biang go paka khnang ne pha kham tam yo saram man wan de ki VIP ki wan ki MP ki wan ki minister chief minister kam te ter yo saram ba tong ma em jing mudi wo chna ye ka te ka pan chna ko bha go miet te chru bo le do da ong wi nga de em estimate ko rap he go da pangkre ki ne liang yong ki te itu la ne liang yong nga le de kulari ki wo pen yo naga 15 finance kam ch phawlak tengka te ka te la wo da man ready kam man ka te muslim de ni da yo hi pi ga ka poisa kam man ka te de em go chirup he kat ni tang wa ne daw to wa da rika siga ga scheme tarap chimpor ka jak te muslim de yo ti ka te la ko gini ki banai go da yo wan te muslim de yo hi ga tang yo pen kre no i ki te ga toilet la kam do pen snyawin tu te ne liang yong nga le kam go benta go nang kong te ngau chwa ne liang yong nga kam le lak tengka ne benta ga ni ga celebration yong ga ni ga yong i ga celebration yong i plai chwa le lak e daw tho lat chu on ne tu ne ni rang kat ga commitment ko em lang o pi churup dang lai yai tho lat chu i ne gi vi ti wi ton ki benta wo pendap ya ga ni ga ki jing du na le ni ki jing em kam kham tam he jing to wo ni ga celebration tengah klem de pen slem de pen jrong de klam yong nga te yu luti le kam de yu kemen mathanan ni man de ye nya nei ni yo au yo yi dur khmat ki bru ki wa he tu em buram kham tam na po ga district yong i yo de em lut ye ni te yu luti lang ba ga jing kre lang yong i chrup i won i kam le ye i gi
wanra yegi utholat yegi pendap penbiang pengkot da kejing ye krek lang yong i tengah ini por klem de penjrong de klam yong nga kit bok kir wiango kham tam wa ya kini ki member yong ka WJDSA UM kat ni ulai kan rap dang eu ye ki kemet kapat ko chat ko nang yu dang ye chok chok yu lepet lepar yu dang ye chok chok yu wanra ya kini ki competition yu pair dang ye chok chok yu create yak ni ki platform ki wo pentebit wo wanra wo e ki platform ye ki kon rog yang i ku em ke te kasap ka talent yu dang ye chok chok yu lai khmat yo wanra nam wanra burom ya ka district ka state wo gari yang i bro ko bi tengah ini kenten yu khajak e kublai ye phi kublai chibon che jar ngo